Kanegade gadu dashan Meghalaya ban ngipdiang sa ubhay pi baro siya katup kubor mataka janmit. Shuaban paj ki kubor ki babniya nginya pet shuay ki mat bakongsan. Penlong kaseng National People's Party yang kejingalang patba hagasin meningkong bat kejingalap na kabenta ke election siteng Samoy ha Dorbar Hall ha Ilaka Sutengah. Yang buram ki bahayeng hasem bat ki het sarkar ya ukit kupar nong sit hadien baulayo khur ya santali ki takma na kalimpong yakob World Championships of Performing Arts ha Las Vegas. Yashim benta Menteri Rangba Kejela Conrad K. Sangma ha ka annual convention jong ka National People's Party ha Imphal. Shuki Menteri Ketenat Kuliah Putih ke Sarkar Pedeng, Syau Menteri Rangba dua kali Narendra Modi mentah kesini. Bathau history ka Anahat Singh dah kabapoi syaka Women's Singles Final jong Kalimpong World Junior Squash Championships ha Canada. Mentanginya Pashwa Syaki Kubor na Kejela. Kaseng National People's Party mentah kesengi kala penlong ya kejingalang patba ke Beningkong bat kejingalap election na kebenta ke election siteng Samoy na kebenta ke Shillong Parliamentary Constituency ha Dorbar Hall jongka Ilaka Sutengah ha East Giant Hills District. Hagani Kalimpong lawan menyadon lang da ke MLA ke Sutengah Saipung ke Kong Santa Mary Shilla usimbut Menteri Rangba Kejela uba asniaw bahalang dhar ukertong na kaseng NPP u Dr. DRL Nonglat ki MDC ke JHADC kinongkit kam kaseng bat kinong syong shnong. U Dr. Nonglat ulay sam syapang ki kam ba utrey bat kathong da ka banjur baka mat jong u kalong ban pin baha ban pin syai bat ban tei. Ula ong ba ula penyeso yaladi syaka kamsan hima om na kabenta ka jing mentoy shimet Henry ban Shakri yaki briu watla ula jande ka por ban syong that na kakam. Usimbut Menteri Rangba ula ai ka jing yaro halor ka jing job jong u Dr. Nonglat hakaliang ka Kuliah Putih bat ka jing kam babha jong u hayeng hasem da ka baong ba ka jing wan penyeso jong u syaka seng kanang benrap syu syaka jing klan jong ka seng. Ula kedauru syapang ki kampenroy ki bakot hadu South Park Klur Tengka hasut tengah Saipung katba ke MLA ke Kong Santa Mary Shilla kalayaro ke Sarkar NPP ke belala ban penpoi surok bat ki jingtei syaka constituency hadien bakani ke constituency kelasya I ben dagi snem. Kani ke jingalang kalapen I ya ke jing persang jong ke NPP ban penklan ya ke jingalap election ha East Giant Hills ha Shwaban long ke election siteng Samoy. Nalarai, Yagaban, the snow of the party, National People's Party, Batu Bantudian, Yagituwa of the party, Bangladesh, Yagadiga MP by election, Mentara Kasnan. But Belajar, Yagikirkin Kira, Lani Moto Kajama, Nagapta Kam, but Kita Bantuba, Bantusha, Bat. Bantai. Uguru kemudian dikendali berbeda experience. Hari kemudian bersuku uguru menerik. Kata prinsipal parti itu patahnya. Uguru kemankanlah apa yang suawi semua belum bukan karena sunnah. Handai lemah yang kreatif yang menjadi one of the most powerful process having rule yang
Ukaitor ubatibit bha hakasap bat ubadang kena kerta ukit kupar nong sit ulayo yagajing pediang buram nakibahayeng hasem bat kihe sorkar hadien ba ula job yagi santali kitakma nakalimpong Yakob World Championships of Performing Arts ha Las Vegas. Ulaya kun hakajing Yakob vocalist jong kaperthay hakathop Yakob jong kiba hakarta khatpradu arpusaw snem ulayo kur laitali kitakamaksiar artali haka jazz bat pop bat kaway pat kadey ba ula job kum unong ruway batibit bat wan hakakerdan top 5 ringkat bat artali kita kemarnong nakabenta ke jing ruai ba ula thauhi bat ke jing ruai niam habakren shakinong tho kubor ukit kupar ula ong ba ke jing mi khmat jong u ya ke India hakarin san jong ka perthei klade lupa ke aka ba crown nakabenta jong u ula kentu ya kitu kinong ruai bat kinong tem ki badang tur shakathong ba ki day ban trei shitam ban penlet jingmut bat bakim day ban sange ban be ya kathong Watla uklem yo ya kanam Grand Champion kejing job jong u kalabu ya u hakakerdan kum unong ruai vocalist bapau jong kaperthei kabla pen sarong shisha ya ke India. Actually representing India at an international stage is already a big win for me. And now I got this title as the top 5 and being the only representative. So yeah, I'm very happy and grateful for this opportunity. Meghalaya AIDS Control Society MACS Shillong kalapenlong ya ke program pinsngau thu pajba halor ke HIV AIDS bat lapenlong ru ya ke Red Ribbon Youth Fest Quiz Competition Hatirot Singh Memorial Hall. Kajing thmu jong ka sin jam traikam kalong ban ai jing hikai ya ki pajba khamtam ya ki khna puli bat ki samla shaphang kumno ban kyar ya ki jing mulin ki bala ban dan jingma kum ka jing shong kha ka baklem jing yada bat ka jing di drug kebanang kentil ya kejing ma jong kejing yo ya kejing pang HIV. U Assistant Director ke MACS u Rabbor Lang Rani ula a ya kejing pensngau thu pajba katba kinong trei kinong shong shnong ki pulit na mairang bat ki khna na ki school ba pher ki lai shim benta hakani ka limpung. Kani ka program kala kadaw shaphang kejing kongsan ban yo ya kejing trei lang bat ki samla ban pensa priang jingtip bat te ya ka laway ka bakot bakhia na ka benta ka Meghalaya. Mentapat nginya pa ki kubor nakaleng katan stila mingi. Kajing shlay ha Assam kadang yay don hi hapreng kajing ma hakabapalat i waypoint kat sanlak ngut ki briw kidang sa ha ki Jakasa Shipor ki district ki balasya aktab ha hadu kata-kata ki kintup ya ka Sivasagar Charaidio bat Jorhat. Hagajing yo jing tip ke badang shen la pentikna basa kumba khat sawngot ki briw ki laklat no na kate gajing jia hinyawngut ha Charaidio henriwngut ha Sivasagar bat iway ha Jorhat kabla penlong ya kajing klat ban kot syakan riw phuwe ngut ki wa bahe bakintup yak dikho disang bat dhan siri ki yai dap bat shlei palat ya ulan kajing ma kabla nang kham kta shu ya ka apa Assam kajing let ban ai jingirap bat pelat im ya ki lanot kadang beteng katba ki kinhun jong ki disaster response team bat ki bor penya district kila persang katla kat yai ban pen im pelat im ya ki tu ki longyeng ki badang sakut bala sam ru ikibam ki di bat ki we ki jing don kam Menteri rang ba du kari Narendra Modi ulakmi bnia ya kani ke jinglong jingman da ka biya kren leng ba ka phone bat Menteri rang ba ka jilla Himanta Biswa Sarma ha ka ba Menteri rang ba ulaya sam ya kani ka khubor ba Menteri rang ba du kari ulapa ni ke jing ken halor ke jing julor ke jing ai ki la jingarap bat ke jing e ba mat da ki brio Menteri rang ba ke jilla Meghalaya u Konrad ke sangma ula lej banya shimbenta ka jingalang jong ka seng NPP ba shisien shisnem ni ka National People's Party Annual Convention ha Imphal ha ka ba ulaya kren bat kinong bat kam ka seng ki MLA kinong Kirshan bat kinong trei jong ka seng ha ka jing kren jong u sangma ula pentikna ba ka thong jong ka NPP ka long ban yo ya ka suk ka san ka ba yaine ka jing kieu ka roy ka pa na ka benta baro bat ka jing penne ya ka jing kieu jong ka jilla Manipur
Ula banjur halor ke jing pen klan ye kinong yalam ha ki snong ki thau ban pen kop bor ki samla bat ki kenthe ban yadai ki riti dustur bat ki matti jong ka jilla da ka ba pentikna ba ka roi ka pa kan poi shaman la ki snong ki thau. Ula kentu badai bandon ka jing teli ka jing snaulem bat ka thong ban penlong ye ka Manipur ka jilla ka ba klan ka ba suk ka san ka ba suk ba san bat ka ba kiu bha na ka benta ka pateng banwan. Mentapat niya pa siya kikubor na kelengkari. Umentri ketenat pulih putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan hene ke sengi ula IT ya ke Siti Hiar Shuki jong u sya umentri dang ba duk kari Narendra Modi. Hakajing tho ba ula penmi hakirin san social media upradhan ula ong ba usngausi halor ka jinglong jingman ka blami hadin ki jingaki jong ki samla puli hakidi ki shiposngi bala letno dak ba banjur bakam de shapang ka burom jong u. Ula batay bakaray ban e no kam kalong ban khanglat ikinong persyari ban om pendon kam bakla yakani ka jingaki bat ban pentiknaru bakalawe jong ki samla puli kin om syate hakibo jong ka an. Upradhan ula penpawi kejing sngongo ya menteri dang bakdu halor kejing yalam kejing syania bat kejing kersan jong u da ka baong ba kejing syakri yakari kadang de ka benta ka bakong santam jong u. Umentri dang bakdu kari Narendra Modi un yakren bat palat saus pa ngut ki samla na shimenta jong ka Viksit Vibrant Village Program arhajar arpun riu la syai ke sengi hakapor sau shiteng janmit lengba ka video conferencing. Kani ka program ka blapen long haki atli ki benta nadu ka sautrik ujeliu hadu ka laipotrik ujeliu kalaken thup nyo pu sautri ki Vibrant Village hakaleng ka Ladakh Himachal Pradesh bat Uttarakhand. Yakin ang shimbenta la jiet lengba ka online quiz kabla long hakeleng kari bat la yoi ya kaji shimbenta dapalat lailak ngut kisamla kajing kren jong menteri dang ba du kari ka penpawi ka benta jong kisamla ha ka ba pen klan ya ka roi ka par ha jaka nong kendong bat ban kentia ya kaji shimbenta jong kisnong githau hapo ka Vibrant Villages program. Uslap liur ubajur udang yai beteng banter ha Gujarat bat hadu menta ke jilla kalayo palat sanpua na kashispa na kajing yo slap ke bajulong ha ka ayom slap. Haki arpusau kenta baladep ka Santalpur taluka Hapatan district kalayo slap hadu khatsan inch ke balong ke babun tam. Kibor sensyar kilapin ken ria palat saupo hajar ngut ki briu kat baki kinhun a jingerap kilapen poi suk yaki en riu hajar nyau spa en riu pun riu ngut kinong shong shnong ki belasa akut ki district ki belasha akta jure ki kintup yaka nafsari valsat bat kasurat kajing a jingerap kadang ya chakmat ha kabalapha khat nyau kinhun ki NDRF laipu ar kinhun ki SDRF bat en riu perton ki shipai shaki jaka ki badan jingma kajing don jong ka hakipung kalakiu state ha kabaka Sardar Sarovar Narmada Dam kaladap hadu nriup khandai na kashispa ka jaka pelang katba arpuway tali ki dam kila sya abu ha kekerdan ke badan jingma. Menteri ke Sarkar Pedeng UCR Patil ula let jurip yaki jaka bala sya akta ha nafsari ha kaba ula bishar ki kam jingerap bat pintikna baka Sarkar kandang beteng ban kersha ni ki pajba ki bala sya akta. बहुत बड़ा नुकसान बारिश के कारण हुआ है। हम लोग सुबह से अलग अलग गांव में जाकर उसको देख रहे हैं। सुबह में ही डिप्टी सीएम श्री हर्ष संघवी जी और कलेक्टर ऑफिस में हमने वहाँ भी एक मीटिंग अभी की है और जो नुकसान हुआ है उन सबको कैश के साथ घर वकरी का भी जो नुकसान हुआ है इस तरह से 6,800 रुपया आज या कल शाम तक सबको मिल जाए उस तरह की व्यवस्था भी वो कर रहे हैं। जो पशुधन का भी जो नुकसान है तो भैंस या गाय होगी तो उसको भी 37,500 रुपया कैश मिलेगा, नुकसान मिलेगा और बकरी होगी तो 22,000 रुपया देने का भी तय हुआ है। Mendapat niya paj ki kubor na keleng kapertay.
Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala ajingero ikinong India kibasa ha Romania da kabaong bakilong urishat bakongsan ha kajingede kabanang Roy ha padeng kini ki artali kiri. Habakren ha kajingelang ha Bucharest ha kasngi ka bakhatdo jong ka jinglet jingo jongka kalaong bakinong India kibasa Shabari kidangdon kajingede kibas kem badla ka jongka ri bat ki penlong ya kari kibas ngau sarong leng ba ki jing job jongki. Ka Presiden kalaong ru ba ki jinga kren jongka bat u Presiden ka Romania uniku suldan bat ki wei pat kinongelam kila pen i ya kajing angnut ban pen klan shu ya kajing day ha padang ki ari habakado ya ka India European Union Free Trade Agreement kabadang sudep penlongshen kalaong ba kajing pen tray kam khamkloy ya kani kajing te kendon kan ple lat thmai ya ki kam khayi bat kajing bay pisa ha Romania bat heki wei pat ki ri hapo ka European Union. एनर्जी डिजिटल आज हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और गतिशील है। हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा रूल्स बेस्ड शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विश्व मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि। Kading klaw kabajur kalapur haki klaw hajan Somers bat St. Ellen hakatan siya thi sepngi jong kari France kablabu jing ma yaki ying briw bat penlong yaki jing pen kan ria pat ba ki bor sin shar kila hukum ban pen kan ria lut yaki nong shong snong jong ka Cap Ferret kabade ka jaka jungo kai ka bapau nam kabadon hasinda ka route duriau Atlantic. Kani kading kebalas sedang hajan Somers kalapin julor palat 10,000 hektar ki klaw bat bam shingyam hado prapotali ki yeng bat kun ba san potali na kini kila kala depe kikin hon ai jingerap kerki kila ma jing e hakane ka jing penlip ding kabla penlong ya ka France bat ka Spain ban wat jingerap na ka European Union hakabenta basya thi sepngi jong kari France la pendon kamru da ki lieng ban ai jingerap hakaba penken ria ikipat ba bat jan riu pulai hajar ngut ki briu hakaba bon naki ki de ki nongwan jungok kai lapen ken ria no namar baki artli ki ding ba kila bu jing mai ki yeng ba iki jaka sa kai. Ka University of Oxford kalapentip bakala job hakajing IT ka siya o volunteer o baningkong ubaya shimbenta hakajing persang jong kajing wat benia nakabenta ka dawai ay jingada nakajing pang bundi bugyo Ebola virus. Yakani ka dawai ka bakirteng ka ChatOx1 BDBV lapenmi da ka Oxford Vaccine Group bat ka Pandemic Science Institute kabla pendep yakijing let test hakibriw tanghapo pratayo. Yakani ka jingwat benia lakirshan da ka Coalition for Epidemic Preparedness Innovations lengba ka program ka bakot $1 million harangkat ka jingetrey lang bat ka Serum Institute of India. Ondang beteng ban pediang iki way pat ki volunteer bat ban pet ngor yaki knang ban tip ya ka jing shngan jong ka dawai bat ka jingla jong ka ban yada ya ka met. Kijing pen kre kidang ya chakmat ru na kabenta ban penlong ya kijing wat benia ki babut ha Uganda lada yo ya kijing menjur na ki bor badai pet. Mentapan nginya phaj ki khubor ya lekai. Kanong yale ka squash ke India ka Anahat Singh lathau history da ka bapoy sa ka final jong ka women's single ha ka limpung World Junior Squash Championships hadien bakala penrem ya kanong Egypt ka bab same dalai la iway ha ka jingyale ka semi-final banlong kanong India ka baar hadien jong ka Joshna Chinapa banyo rung syadu ka final ka Anahat kanya kun persya ya kanong Egypt ka Rugaya Salem haka final mentaka miet haka por shipho shiteng katkum ka por jong kari India. Smart thing to do, you know, she's made 2 errors there on the drop shot and just putting in the kill, which is still moving the opponent into the front and you still got the reward from it, but it's just a less risky shot.
Great use of the burst there. Long rally here. Good get by Barb. Good pressure. That's fantastic improvisation. Anna has given herself 4 match balls to send herself to the 2026 Kalimpong State Level Inter-School Subroto Mukherjee Football Cup Arhajar Arpun Rio kelakut no ada kejingilek kai final ke baitanat hakirta baper ke belapen mi ya kilai tali ki kenhuan ladu kiban mi khmat ya ke jilla Meghalaya hak International Subroto Cup Arhajar Arpun Rio ha Delhi bat Bengaluru ke skul Little Star High Secondary School kala yora ya ke nam ladu ha ke under 17 jong ki kenthai da ke bapen rem ya ke North Liberty High Secondary School da sauko la iwei lengba kataya breaker ka skul North Liberty High Secondary School kala longru ka ladu ha ka under 15 jong ki shenrang da ka bapen rem da arkol la iwei persha ya ka skul umpo lie jingtip Higher Secondary School ka skul OM Roy Memorial High Secondary School kala la benyelek kai bha ha ka final jong ka under 17 jong ki shenrang da ka bapen rem ya ka wapung High Secondary School da laiko la north yagi khusnam la sam da uba Hamletson Dotling President Jongka Meghalaya Football Association bat uba Cliff Nongrum ubadai Vice President harangkat ki officer na katanat sports bat youth affairs. Mentapan niya pet ya jinglong jingman ka sun meneng hakal lengki benta jong ka jilla. Hatura kajing kriat kelong arpasau degree Celsius bat kajing shit kelong light away degree Celsius kajing sngam ka hau-hau mentakasi kelong nyop away na kashispa. Habapai pat chanong ba Shillong kajing kriat kelong katpra degree Celsius bat kajing shit kelong Arpun Rio degree Celsius kajing sngam ka hau-hau mentakasi kelong nyopo na kashispa. Kadba hajawai pat kajing kriat kelong Arpo degree Celsius bat kajing shit kelong Arpun Rio degree Celsius kajing sngam ka hau-hau mentakasi kelong nyopunyo na kashispa. Kandon kajing hap slap ka bamalumala hatura Shillong bat jawai. Shwaban poy siya kabakut jong katup kubol nga nyapit biyang sa sisiyan niya kimat bakongsan. Penlong kaseng National People's Party ya kajingalang patba hakasian baningkong bat kajingalap na kabenta ka election siteng Samoy ha Dorbar Hall ka Ilaka Sutnga. Yang burom di bahaya hasem bagi hek sarkar ya ukit kupar nong siet hadian baula ya ukur ya santali kita keman nak Kalimpong Yakop World Championships of Performing Arts ha Las Vegas. Yashim benta Menteri Rangba ke Jilla Konrad K Sangma ha ka annual convention jong ka National People's Party ha Imphal. ICT Hiar Shuki, Menteri Ketanat Pulih Putih ke Sarkar Pedeng, Syok Menteri Rangba Duk Kari, Narendra Modi mentakasngi. Bathau history ka Anahat Singh da kabapoy siya ka Women's Singles Final, jong Kalimpong World Junior Squash Championships ha Canada. Teparlok atong ilapoy siya kabakot jong katup kubor jengi mentaga janmiet, haduk bang dia syambiang bat pila syai kasngi, kublay pi baro.